Ephesians chapter 5 verses 8 and 9 hi aring a thor itumwi tupong sada muchukrum ngai. Verse 8 and 9 tili natum tangkamangli oktwida lesai ka prohowi misaka hai wivang natum kohorli oktwi haire ji wivang eina natum kohorli oktwida khalei mi ping thaphlung rer gaja kohor china ka pha khamashung khangrong kala mashun athei kachung kha hat ka khui samphune hi revrawi tuine Ephesians now pingli Paul na ka kapia GT at it mi rinlila hen nga soda nga hyong rum ngai itum na Ephesians we lyriki study ka satharan heli Ephesians we church li ka kapine ka scholars pin ka hang to shoot a particular church ak mangli maningla ka kuimare de khleya churches pingchili ak hain ak ka pa je samphang khawai an ka kashira twine de hange itum na city ge tharan hili city ge chive we important city ge chive we roles na day da leye Jerusalem hiva Jishu Christiana timida itum ni more when ning khan khmia city ne da theng roke Athens hinava city of intellectual influence and the birthplace of democracy Athens city hiva them thangkhamai nge yaw khwai kala democracy ya ripan hopho khwai wi city ne da hange Rome we city hiva is known as the city of law and justice Rome we city here ayin kala mashun we city ne da hange London is the place where mankind's literary imagination was born. London hiva a war we hopok vai abamne. New York hiva commerce we abamne. Daka mina Ephesus the old city ari hilipashko kahaya Ephesus we city hiva New Testament light ko inga chaili church we maramli chungmai kapta tam ka chithaya lyric ne the hange Ephesians here ari hon leidekli Turkey apam chili khleya city akhane atama khali Roman sorkarna ok thui hi mungkasa atamli Roman sorkar we administration sinkhwaya city akhane the hange Ephesian church hi Christa thika highwitili 15 to 20 years witili somka khmiya church ne the hange Ephesus we apam here city we romang maningla church aina tangdala rol ka chungkha khimi de khleya church akhane awing thor pasho ka hay text chili khayang tharan chili Paul na ka hang pa remake kapta na thum atama khali tangkhamang li okthi saye kha other proho wivang nathum ko holi okthi haire hili yengrum khangai number 1 li anahang the clever once you were in the darkness atama khli nathum tangkhamang li okthi saye hili hang the clever itumwi mikumo we past life country ka higher mirin atama kali kristali mukhi sangrang lakha krista wi ko horma samphangrang lakha itumi tangkhamangli okthi sai vareshi wi tho chan payanga kha church ka chiv kristali moho sangrang lakha wa thingulungli okthi lakha more khorum lakha moreli ngphumda ringkasa mikumo seri tangkhamangli ka chi khi represent sakla jakha tangkhamangli ka chi hiva more lungli okthi ka sa tangkhamangli itumna khima mai sakala jakha tangkhamangli khali ka shipping na mi ping na ma take vai tangkhamangli khali ka shiwi ot shinao mayana phok pha wi ot ayin na makhmaya othi tangkhamangli ngathumda mina ma take vai satsate
cái là tăng khăm măng hi ya ít chúng mình vang vợ tăng măng cái hai thằng ran ít chúng song phu mà thấy mà nè cái li nai sang ra cái li sát sự cái bài khu lệ cái chỉ mà thấy mà nè blind nè cái sao đó direction mà lấy了จะทพากจีก็เลยงชิงจำลากหายมีรินตั้งขมังฮีราชกตั้งขมังมีรินเลยโอกทวีกจีฮีทวีกหายเต็มลีอีทุมจิตหาเตงทุ่มเดมอริสากสาลไปกจีฮันมาเลยละชงฟูวิชั่นดิเรกชันมาเลยละริงซาบพากจีหาเตจิกทามีรินจิลีกหังเลยบาสไลฟ์จี 2010 atomli Chile ko ho country ngalay apam Chile ngalay khuli mind ka chui pingchina thukla kaina nglu ngalay khu chui la ka kot ma man ka thukla kaina chang khai tharan Chile athumi ngalay khu Chile min phin ha ngalay min ta la ka min phin ha we ka shok la ma shok pai mane ka la ara athum pingchi ka cha pam li khla ka chi hilaมีปิงนั่นแหละมาเทเรมันนี่อาทุมปิงจีตั้งขมังเงลัยคุณจิลิมินพินแล้วก็กับปั๊มทารานก็ซาฮักฮังขวายมาเลยมันนี่ล้างไม่ได้อาทุมรึกกระชังกระทายล้างไม่ได้แบนิกซาฮาเวยย่ออีทุมิทีนี่ก็ริงนี่ก็เลยเจ้าเนี่ย government with authorities ปิงนะ expert จังแล้วก็กับพาทารานดี16 days จังแล้วก็อาทุมิก็จะจังเลยก็เลยก็จะฮีพาชกเกก็เลย69 days วิธีลีอาทุมลี rescue สานาเวจิมิกชอชรันก็อาทุมเนงเลยคูลีปั๊มแล้วก็กันก็ชกทารานวะอาทุมปิงฮีลุงงเลยคูไว้นึกคุยก็ชกทารานลีก็ฮอร์จะชกเททารานคิดป้าก็อามิกมุรักเราถูกก็ได้อาทุมลีซันคลาสก็จิกจิกมีสังเสริฐเอาไว้69 days ตั้งขมึงลิกปั๊มทารานก็ฮอร์จีไม่ยังเราถูกมันได้ฮิลิฮังได้เคลป้าวะตั้งขมึงลีโอกทวีทารานจิลิปั๊มได้เคลยมีปิงจีน่ะยาขงจียาขกสุกมาสิกเทอร์มาสังกพังวิกจอดกสาวิกจอดกไทยวิรึกจังวิกจอดจิตหาเดอาเตมาคลีคริสต์ลิมคุยสังรังกจีมีปิงมีรินจีจิตหาเดอกทุสายกจีฮีโปนะนั่นจุดตั้งขมังลีริงสายกจีฮีจิลิกหังเนตั้งขมังลีริงกสามีปิงจียมาพิฮาวมาทารังกจีปิงมังตั้งคุยรังกจีปิงโมเรลีริงเดคเลปิงลีกหังเนก็ขณียพอยน์ดีอันขังเดคเลปาวะข้าพระฮวีมีสากะให้วิวังนัทุมอาร์ก็ฮอลลีอกทุยให้เร The light in the Lord อาร์ก็ฮอลลีอกทุยให้เรกิจวะ The present อารีรีวิมีรินนัทุมคริสต์ลิคุยสังกะให้ยะเพียวมาทากะให้ยะมีรินเงเจกะให้ยะเรวราวิชิมคุรเงสากะให้ยะมีปิงเงสาให้เรก็ฮอลลีอกทุยกะให้ยะปิงฮีวะอาทุมี mindset เงเจฮาเวอาทุมีอดสักเงเจฮาเวอาทุมีนิ่งกะจางกะฮาวละเงเจฮาเวอาทุมี vision ละเงเจฮาเวบอลนะ Ephesians เอาปิงลี but you are light in the Lord บรอฮาเวมังอาลีนะทุมารักก็ฮอร์นาวเงสาให้เรกะจีฮีฮิตาตาฮังเดIt is not just a change in behavior. No, we achamaram kangachemang kahang maning manehiva, but a fundamental change in your spiritual DNA. Ashiye na tangda ngachei kahai. Ko holi oktui kahai pinghi. Iwe achamaram kamata kangachemang maning la. Ning chu kasakwa ashi jang shungda. Manglawi ashi jang shungda ngachei kahai. Romans chapter 12 verses 1 and 2 li pa ka on chang on ga hai tang khamangai na ko ho hi wang na te hang hai ko ho li ok thui ka hai mi rin na te hang ga hai
这个他米人这里个行呢，米亚克呢，可人话可外这地去，阿为熊杂打啦给呢这头的，阿呢阿为奥装碰了个，阿配呢阿为 journey 去这破高位，这么慢的阿呢，他的么这大克，熊夫也么熊的么这大克，一些。没法形容了个德蒙罗头热，活的来了个，因为大张就法形容快热热的，阿一热的，热么慢的个，阿为 destiny 就没法形容了个德蒙罗头位置，德蒙个还哎呢，多是来了么嘞，个了迄里心了么嘞，个他的个领个三热个了的热了个，阿米个这条推的来了个，吕ram那瓦个阿森朋友子。吕ram那瓦生朋友呢哟，阿拉德蒙了，好了 Q 拜嘞，我呀希望吕ram那瓦个生个朋友呢，因为往个三个外星呢，真是那个，迄领个三好的的呢，吕ram这里等可能这里争了个争比好，争比个还哎呢，我呀塞隆这里日争那好喂，太那好的，吕ram这里，他们没晒个外。蒙克外里山尼个的个表扬着，和马克里德日克争就推晒来推，现在按照德日记蒙好喂，德日记蒙了个啊比话律师他喂，我拖推么吐了个，律ram就推扬个几个，按照蒙克外很巴记很不宁了，米为啊日贵，德日定海个啥，我啥啥意思？然后那个火力就推推了个，你看个菜子，样个呢，推么罗哈维的行。米古么为米人 ，Christ 里么会上任了个，当他们里人的来了个吧，莫瑞个啥子，看个鸡，你看个菜，么来啥了拜，当他们里人好的，米巴金的当他们里去，他们推了晒个生他的。破怕了，蒙扎了，可里个是个比我啥了，看个鸡，个可以，你看个摘么来了，啥不拍？个火里屋推个海呀，米人个海特然，米兵米巴真的哟，因为米日贵里的，因为他们考虑的呢，你个摘个海就他的，个火里屋推个海呀，米兵们，您这个。等他们那个土的里个啥，等他们那个土的破怕个啥，等他们那个土的米里，提开外啥啥晒过日子，阿维忘吧，那个摘些儿好喂，就忘一呢，个火里，屋推个还有米冰子啊，他家里哎呢，宁了我吃了个啥个瓦里，他家哎呢，屋推个还有米人，我个推这里。个行呢，波呢，阿这马克里，那同当可蒙的人啥可，阿人那同个火里屋推海人，个火为闹个啥海人 ，Your identity has changed， 个记得起，那位 identity 是我这海人，ball 个火米巴希 ，Christ 里么会上任了可吧，就胡地呢的朗说啥嘢，啊 Pharisee。可呀个个 society 里 status 可来米亚克你的朗说啥嘢，个了 church 里热个米亚克个啥啥嘢 ，Christ 里会上个海特然哇，阿明哎那等的 bold，soul 的或个啥子 bold 的或海那个就胡地并为王，个或者绕个啥推个海就他的，个或者屋推个海呀，米并子呀，even 阿为 identity 哎那等的，我这米个海呢。Itum na Bible li ka patharan 2 Corinthians chapter 5 verse 17 li you are a new creation ka chama otna thu haida ka third ot rahai kala Ephesians chapter 2 verse 10 li you are a God's masterpiece na thum hiya varevrana awi pangai na sem ka khuya original products you are adopted as his own son. Na tum hiya rana
awi now ka chang khat tha da awi now sang sakla ka nga now khui mi ka hai ne. And 2 Corinthians chapter 5 verse 20 li, you are an ambassador na thum hiwa Christawi matun ping ne. Christawi wang matui khmiya, Christo wang shaki sakmiya chiping chini da hang hai da lai. Hang ka haya hiwi ka sakwa kriping hiya, call out people. Church kachia, church kachi hiwa itum na building hili paninge, church kachi hiwa nane ine. Shit ka sangping church kachi nako iko. Itum ni vrana dan kamang wen ko horli horsok la ka ko hor now sada horcham ri aina oktwilo kachi hi vrana itum li ka pang ko khine. Paul na efficient oping li ka hangchi dan kamang le oktwi saye ara na tum ko horli ring hai re. Iram kamlang li vrana dan kamang li ring ka sawena ko horli hokwi ka hai ko horwi now ne kachi hi nali ko ho ili ko ho matik ma chara to. Itum chingkum hiran ka okthura ka hai vare shine Christawi mi ping ne da okthui da khle ko horwi now ne da ili nali hoge da matik ma chara to. Paul na efficient oping li ka ka share tui ji jine khnawa ka ka thuma point li Paul na ara hang da kle pawa tang khamang wen ko holi hosho khau da ra ko horwi naung raping sa hau da ko holi o ka thuia mi pingwi mi rin athuman khithe pai kla je ka athumwe eina ko horwi athei khamathei ji na thumna theirer. Verse 9 jili ka pi hai da lai ka ja ko hor jina ka pha ka je shapsi tuili goodness kamashung kangrong ja righteousness kala mashunwi ja truth hiwi athei ka chung ka hat ka khui samphange ko holi okthui ka haya mi pingwi aina khi ka athei ka mathei samphang khala ja ka Paul na ka hang athi sure da goodness, righteousness, and truth. Athei ka thum hi kamathei sampang re. Hi da thum na thei da le ya ka mi pa ji ko horwin naw nga sa da le da khuilo. Chia itum nai khayang tharan ji number 1 the goodness ji le hang da kle pa hi ya. Mang lawe athei la change. Goodness ka ji hiwa rawe attributes ak chili kapha ga ji hiya kapha ga ji hiwa itum na ka tha da define sa si to itum hi yo our church la ka te tais la ma tha da mi de le te mi li la nga chon the le te mi li ka kai ka tek ma sa ma te jak our pha la ke he ga tha mi hin na ka chingram ka ge ji ne itum ka pha ga ji hi ji tha da define sa de ka Paul na hili hang de kle ya ka pha ga ji pa hi itum na study ka sa tharan ji li combination of being good and doing good ji to hi uklungwi mirin pha chao ga hai uklung ni la ka chang khat pha la ka otsak li la ka pha sa chao ga hai ji li goodness ga ji hi ji li hang de iwi uklungli ma tha sa la la iwi uklungli ma khau to sa la la ka pha o chak ji ina sa pai Pharisees ping na sa da kle ji ju wang da jana ji shu Christian na ki hang kla ja ka na thum la Pharisees ping wi ka sa kha wa tha da ma sa kha ka ching umram ka chang ma sam phang ma re chit le te Pharisees ping wi ka sa tha da ma sa kha Pharisees ping wi o sak wi khama tha ji Jishu Christian na Pharisees ping li ka chunga criticize sa la la akha khama ya pa ji ba athumi otsa ayin khama yon ji a kori kham tha ba ji li ba Jishu appreciate sa le de ke hi li goodness ka ji pa hi ba a kori kham tha mang maning la uklung li la ma tha chao ga haya thar chao ga haya ji ka tha ji li goodness da ga hang ne
Karanau akana tamang hauda church kaurer dang ya awi room kunkui jili torchlight phai torchlight phag je torchlight asingkhui laka on sayang ga jiwa torchlight ji hungping aina mai shok sal mo horror lui ga jiya ko horma thei lui ga jiya torchlight ni de wa thei kha mo horror thu mane jaina hang da kle pawa itum hi church ka kai ka phao ne ga jiwa thei ga ji dais ka mi hi ka phao ne ga jiwa thei ga ji miling a chon ka mi hi ka phao ne ga jiwa thei ga ji hi torchlight ne hi ko horne ga jiwa theo da simpui gai ka la ka torchlight lungli chang da kle ya battery jina mo hor tu ga da kan khana ma kle torchlight sa ka hai tha da kama tha hiya ka sa hai sai la iwi uklung ba hili mathar ranga ka iwi uklung ba hili ka pha ji ma le ranga ka iwi ayale sa sok da kle jiwa torchlight na sa sal la thi ka hai ya torchlight chi ka tha very shi nga sa sa pai amingwi very shi sa sa pai chu wangai na ko horwi naung ra ping ji ya chi ka tha khap ka pha ji au mi rin le re kala righteousness kamashung khangrong ga jaini itum li perfect li ka hangmaning ko a hi wa ka chang khat perfect la ke ga ji mi masam phang mane kamashung khangrong mi ne da kaun sa kai ba ji la khyon kongri ka hai le kha pe ka hi li kamashung khangrong da hang da klai pa wa pro chu Christa wi khui khame sam phangai le ka ali surrender sa ka hai ya mi rin ji li ka hang ne itum na Bible li khayang tharan li Joseph New Testament li jishuwi avawa Joseph hi kamashung khangrong mashun wi mi ne da ka the sam phangai jaina Joseph mi ri ne na itum na ki ka the sam phangala chila ka a hiya Mary jili le shla kaina ngakumra apre vasara ta ma kham hai ka sa ji Mary naw wa he ka ji ka the aina Joseph mayer naw aka sa da ayin we ti shu da ali pang pai lungkwe na tham that pai ye kala ali awi mirin aina tang da shiman ngasak mi ka shapa mi ha khane ka Bible na kang Joseph mashun wi mi sa hau da ya ali ning sa chung sap ra da ngathum da pang ka bai sai ka an vre vrawi ka hang ka so je sha la ka ali ngakum hawe kala ali ayin we ti shu da sat ka pai ji ali a bravely protect sami hawe da Bible ka pi hai le de mashun wi righteousness kamashung khamorong mi ji ya vrevrawi akhon shalaka ayin we tishuda masala look mashan legacy mi rina na kring jili ka hangne kala kat ka thumali an ki hangkala ja ka ko hora akwi now pingna athai mathai gi ga ji ya mashun or kamashung truth jili hangai da kala truth ka ji hiva intellectual thangkamai kashi ka pha thai ka shap chimangli ka hangmaning la itum mi rin lifestyle itum na ka thata matui ka thata ring dale ka chi hili ka hangne Ephesians chapter 4 verse 15 li speak the truth in love kamashung ga jen example aka hang ngai pa itum mi thanga chi da wi tui ma tui da klai mi ko mo mi rin li busy samai kap ka chi hi akhmor na hiya ka osa da klai hili itum na hiya ka matui da klai hili kamashung ka matui la ka pik ka ka itum na matui da lai hlei kamashunga ko horle ok thuya naung ra bingwi asak avat ka sakava atumi lifestyle ji ya transparently uklung le khang thum ma leila
itum ne mirror li yang laka alung jang sung da thei jang ka shap tha da mi ping da thar cha ai da thei ka shap mi rin chika tha tui khama tui chili khama shung mi nei da hangai itum chu wangai na ko horwe now sa ka haya itum le hokwi ka haya mi ping avava nga sa laka itum mi pol na ka hanga tishu da hey efficient oping na thum ara ko horwe mi nga sa hai ro ko horwe mi nga sa da ko horwe athei na thum ping wan hi khama thei samphang ro ko iram li vrana hokwi ka hai itum li vrana ka pangkwi ka hai lung hili ko horwe athei ma thei laka itum kya ka na mi rin ring te lai khala hili pol na hang ka hai ya the thui ka hai mi rin atama khali tang khamang li le sa ko ara ko horli na thum ok thui hai re nawi identity nga che hai re chiwi wangai na thum mi rin ko horli ok thui athei khama thei ji theng saklo rana itum li ka pang ko khui ya jishu na hang John chapter 6 li na thum na ili ka pang ko khui maning manei kha ina na thum li ka pang ko khui ni ka ja wada athei ka chung ka ma thei ka vai ina ka pang ko khui ni itum le rana ka pang khui da chingum hang chi shatlang ok thira ka hai hili Krista wi bang athei kya ka ma thei hai ra ka le nana vre shi chingum ma ka thumra hang ma ti sa ka hai vre shi hilina athei kya ka ma thei hai ra ka le Paul na efficient oping li ka ka shur hi na li ili ka shur ka mi nga sa da ko horwe naw nga sa da ok thui sei kala ko horwe athei ka ma thei vre shi avava nga sa sei prana somi rano